hawezi kukubariki bila kukupa kitu cha kufanya kwanza. Usipofanya, baraka za Mungu haziwezi kukufikia kwa sababu zimeamriwa zitufuate. Unapotembea kwenye kanuni, lazima baraka zikufuate na sio wewe kuzifuata, na kanuni hiyo ni utii. Wakati mwingine tunataka mavuno bila kupanda, tunataka ushindi pasipo vita, lakini cha kushangaza zaidi tunataka baraka pasipo utii. Usitake baraka pasipo utii, lazima utii maagizo ambayo Mungu amekuagiza ili baraka zako ziwe pamoja na wewe.